स्वादिष्ट फळमुळार आयोजन करता देवी जानकी घंट प्राणेश्वर भ्राता लक्ष्मण चारिगले फळमुळार आयोजन ପାଇଁ प्राणेश्वरी से फेरिका पर्यंत प्राणेश्वरी आमे चाल এই বনকু মন ভরি উপভোগ করিবা দেবী ଆମେ ଚାଲ এই বনকু মন ভরি উপভোগ କରିବା ଚାଲ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି କେମିତି କୋକିଳ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ସତରେ ତ କୋକିଳ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ସୀତା ବନଲତା ଫଳ ଭରେ ଦିଶଇ ଶୋଭିତା ଗଣ୍ଡା ଗୟଲ ନେ
କହିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ କୋଲାଗ୍ରତ କଲେ କାହିଁ ଯିବା ବୋଲି ରାଗିଲେ। କୁହନ୍ତୁ କାଳିଶ୍ୱରୀ, ଦେଖ ଏ ବନସ୍ପତି ଶୋଭାବନ ଦିଶୁଛି। ହଁ କାଳିଶ୍ୱରୀ, ସତରେ ତ ଏ ବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଦେଖ ଏହି ବନ ସ୍ୱାମୀ, ହଁ କି ରସଭାନ ହେ निश्चय आनंद मन रे बेगे चली गले
কুনি রেখি হসি কৃপানি সীতাঙ্কুনি রেখি হসি কৃপানি বলতি মৃদু ভারতী গো চাল পশি পাবন হরি বাঁধে এ ভুবন গো চাল পশি পাবন